Halo perlok, kena ke video mentah kasi bah kasedai kasin ke baningkong bangan penidur ya lade bangan penitu ya lade bang adai try YouTube channel jong ketuga bang ai kerteng lamso edit bagadai kena hi ke channel te kena ke por nga kwa ban penpau dur no ya lade bah dai manga itu try jong tu YouTube channel balabun bagi subscriber rate tang ba ngampat yuk kamai ruem tang kendir ruem Henry mentah ngelas dang ban kelas dang ban kiu ketu ke channel jonga na benta ke jeng rapa jong pi ngasngu ban ai ku blei ru ngabat dap da ke jeng sngu ya pi ki perlok jonga ki bayai kersan yang amal kapor sekapor Henry hakan neka video ke mentah ngasngu ban ai ku blei sibun namar bangala kane ke channel jonga kala long ban monetize te nga ai kublei sibun ye pi baro ki bay kersan to na ye kersan ha kapor kam tam ye ki next video ke banga edit wala sibun ki video sibun ki jing duna jonga pili i nrei pi ai met stream bay yang aman la kapor wala ngat tang shu sim ya ka jing ruai jong ki weiru nrei ngasul long tong uta unong edit ngasu penon kami ya kasur jing ruai jong ki wei nga su edit beja kidur ngasu snabej na ki up kumtu ki up align motion ki up CapCut ngasu sna video bat ngas upload bat kane ke YouTube channel jonga ngala sedang nado snem arjar apply te hadu ke stem ko bonta sedang long menta ban ngan apply monetize te kala la sibun teligi sinam bangala yat sibun teligi sinam bangala iya jeka ke YouTube channel Henry ngampat mentoy Henry bamantang la ui bakala long ban monetize te katno ngadap da kejis ngungu ngadap da jing komen sak ke next video ngan so upload biang ki video bangan batai kumno bapinyai yang bagi YouTube channel bangaru ngala mat sibun kijing sitom Henry ngala yasya la sibun sinam Henry hadu menta klip mat kebangan UI bagala long ban apply monetize te kuble sibun ngin saya page ke next video ngan sa upload biang yaki video baper